Bore da pawb, gobeithio chi'n iawn. Lovely day to do some exercise. Cyn mae'r haul yn really dod mas. Session cyntaf fi yn y haf nawr, my first session of the summer. Steve's done 2 sessions this week. Mae'r theme heddi, the theme today is the Olympics, Olympiad. So ni'n mynd i wneud 5 gweithgaredd, 5 exercises, gweithio a munud, working for 1 minute, and we'll have a little break, hanner ffordd trwyddo, Na I esbonio be ni'n mynd i wneud, ond just cyn i dechrau, nath Steve gweud, yn biti mascot Dim lot o mascots da fi siagor, ond yn ystod lockdown, nes I prynu, ond fi'n tyfu un o rhain, parrot plant, achos the little red and yellow things yn edrych bach fel parrot, apparently. Poli hwn, Pawb gyda dŵr, bach o lle, na I esbonio beth ni'n neud, sim angen twymo lan loads, Achos mae fe mor gynnes, it's so warm, the body's temperature is already pretty ready to go, So we need a couple of bits, na I esbonio nawr, and we need naid here, long jump, standing long jump, trad ar wahân, ni'n mynd I defnyddio breichiau, a wneud naid, Yr ail un ni'n mynd I wneud yw wneud uchel high jump, sim byd I mynd droso yn y tŷ, ond ni'n mynd I gweithio coesau ni I cael y pŵer I mynd lan. Eto, breichiau'n really bwysig, a lan, Neud yn siŵr pan ni'n dod lawr ar ddoi coes, Trydydd un, ni'n mynd nofio. So, mae da fi hwn, os mae cadar gyda chi, if you've got a chair, that's absolutely fine, neu chi'n gallu gwneud hwn ar y llawr. Fi'n mynd I rhoi bol arno, a wedyn, ni just mynd I cicio, a ni'n mynd I defnyddio breichiau ni, a chi'n gwneud unrhyw beth ni moyn, Lan I chi. It's been very, very hot, so maybe we've been swimming in the sea or the river. That is the third one, bach o nofio'n Olympaidd. Rhwyfo, we're going to go rowing. I symud i'r ochr so pawb yn gallu weld. Ni'n mynd I gweithio core muscles ni. We're going to grab the handles. A ni'n mynd nôl a pwysio mlaen. Yn rhwyfo, bydd ni'n defnyddio coesau ni. So falle yn yr ail 15 neu 30 eiliad, falle ni trio wneud bach mwy anodd, ond gewn ni weld. A yr un I benni off, pawb yn lyfo hwn, 100 metres, Ni'n mynd I wneud hanner, pengliniau uchel. Os chi'n watcho dyn Asher Smith, pa mae hi'n rhedeg, mae'r pengliniau'n dod lan, I creu bach o pŵer a momentum, a wedyn yr ail slot yn y sesiwn na, trad bach gyflym, I cael y calon reit lan. Fi chosi ar ôl wneud hwnna, so pob lwc. Quick session bore yma, Ffit Yn 5, it says it on the tin. Mae dŵr gyda fi fan hyn, Let's rhoi ar boes fi. Just I dechrau, Just I twymo lan, ni'n mynd I 10 squat, a pan ni'n dod lan i'r top, ni'n mynd I a couple of punches yn yr awyr, Pawb yn barod. Lawr yn ni, squat, cefn syth, plygu pengliniau, 1, 2. Lawr, 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Da iawn. 9. 10. Siglo fe mas. Agor y coesau la dros y gat. Hwn yn bwysig I fi. Dodgy hips. A wedyn cloi'r gat, back in. A wedyn, ewn ni dechrau, yn credu. Olympaidd, mae opening ceremony heddi. Mae bach o pêl-drod a bach o hoci, fi'n credu wedi dechrau. So, ni'n mynd I wneud Olympic theme heddi, achos who doesn't love the Olympics, Pawb yn joio, mae'r chwaraeon, neu rhywbeth ochr trwy'r amser. Fi'n chwysu, sim fan da fi, mae fan fi lan star.
Ond bydd y sŵn yn just really annoying. OK, I ddechrau, naid hir. Pa yn barod? Trad ar wahân. Defnyddio breichiau. A cerdded nôl. Pŵer. Breichiau nôl. Plygu lawr. A glanio. Gyda pengliniau. Don't land with your knees bent. OK, plygu pengliniau. We're going for distance, OK? Reit o flan. OK. Yr un nesa, os oedd hwnna fel, hwnna'n boring stuff. Fine. Off un coes, OK? Breichiau. Plygu pan chi'n glanio, 2 feet. OK, un coes. 2 feet I glanio. Swap over. Penglin ar y dde, really wan da fi. Years of pildroed. So fi'n mynd I wneud un bach, OK? Os mae hwn yn really anodd, paid wneud it, go back to 2 feet. Ond just bach o test. Cerdded nôl, un ola. Ti'n gallu weld, didn't get half as far. Ond mae hwnna'n iawn. OK, yr un nesaf, naid uchel. OK, plygu eto. Bydd breichiau ni dod lan a wedyn ni'n mynd lan hefyd. Quick sip. OK, uchel. Cael rest. Eto, plygu pengliniau pan ni'n glanio. Don't land straight legs. Plygu soft. Da iawn. Cael o fynd. 10 eiliad. Hwn yn tough. Ni'n mynd I wneud yr un peth eto, fel y naid hir, OK? Off un coes, ni'n mynd lan. So, pan fi'n wneud off coes there, you'll see the difference. OK, coes chwith. Dwrio lawr, lan. Plygu, trad, gyda gilydd. OK, blaen ni'n un bach fan hyn. OK, plygu pengliniau. Saint, I'm terrible. Fi'n watcho fi now on the screen. I can't get off the floor. Left. Big header. Right. So ar ôl hwnna, fi'n gallu weld. Fi angen neud bach o strength yn penglin fi. Nofio nawr. OK. Ti'n gallu mynd ar y llawr. Fi'n just neud hwn. So chi'n gallu weld. Bydd popeth yn symud. Breichiau a coesau. OK, bola. Fi'n mynd I neud bach o breaststroke. Coesau mas a mewn. Fel broga. Cadw'n adlu. Keep breathing. Da iawn. Yn tough. Fel PT. Da iawn. Yr un nesaf yna'n mynd ar y llawr, falle wneud bach o backstroke. Ydy pan allu weld, ie? Kicks, a brych am mynd nôl. Gweithio breichau ni, coesau ni, co ni. Da iawn, hwnna'n really tough. 8 eiliad. Lwcus fi ddim yn y dŵr. Mae'n stryglo. Gwyd ni'n hedfan trwy ddo rhain. Ni'n mynd I wneud bach o llwyfo nawr. OK. Fi'n mynd nawr o'r llawr. Coesau lawr. A ni'n mynd I mynd nôl a mlaen. Eto, gweithio core muscles.
Nôl. O, mae clics yn dod o cefn fi. Da iawn. So pan ni'n mynd nôl, mae brech yn mynd reit nôl fyd. Da iawn. Bach o rhwyfo. Pawb yn Ceredigion, dylech chi trio wneud bach o rhwyfo reit ar lan y môr. Fi'n chosi. Hwn yn madness. Fel, beth yw e, 20 to 10. Os ti'n ail-watcho hwn, okay? We've just come out of the heat wave. So fi'n mynd i wneud bach o gweithgareddau nawr, a wedyn cwlo lawr. Da iawn. Mae'r clics. Lycus os mae microphone yn pigo rein lan. Clic, clic. Da iawn. OK. Un ola. Oh my days. Ydych chi'n weld hwn? Drips, drips, drips. 5 luniau uchel. OK. Pan chi weld y sprinters, pan maen nhw'n dod mas y blocs, maen nhw'n mynd reit lan, so ni'n mynd i wneud yr un peth. 30 eiliad, 5 luniau uchel, pump the arms. Mae hwn yn anodd, fi wedi mynd eitha gyflym. This is my workout for the day. Da iawn. Give it all you got. Come on. Oh. Just fel Dina Asher Smith. Gyflym. Yr un nesa. Trad gyflym. OK. O, sy'n os yn cael dŵr. Bach. You can stand nice and tall. Eto. Defnyddio'r breichau dwylo, pump the arms. Gyflym, gyflym, gyflym. Steps bach. Beth mae'r watching gweud? O, fi'n symud mor gloi, sy'n gallu weld. Come on! Oh. Right on time. Cerdded o gwmpas. 140 beats per minute. I'd meddwl bach mwy. Cerdded rownd. Shiglo coesau chi mas. Shake your legs. Sip o dŵr. Oh. OK. Just i cwlo lawr. Meddwl am biti. Should ni'n anadu. Think about how we're breathing. Fel arfer ni so. Just slow fel lawr. Trwy'n. Mas o ceg. Ni'n mynd i wneud bach o quad stretch. OK? So, just o cefn, right leg. Mynd i dod fel lan. A hold. Am 10 eiliad. Da iawn lawr. Switch o droso. Fi newid rhoi dillad ma arno. Fresh eddi. And I've already soaked through them. Oh. A ni'n cwyno. Steph yn cwyno eddi. Oh. Pray for lovely weather all year. As soon as we get it. Oh, it's too hot. OK. Ni wedi wneud hwn o blaen. Cer nôl. Feed the chickens. Bwyd o'r cywiar. Hamstrings ni. Bach o calf. A nôl. O'r ochr, mae'n edrych fel hyn. One leg straight. One bent. Sitting down. Da iawn. A ni'n mynd i agor y gat lan eto. 5, 5, mas, mas. 5, 5, mewn, mewn. 1. 2. 5. Nice and slow bach.
ar ôl pengliniau uchel. Just try bach o mobility mewn na, symud yr hips. Un bach. O, drip lyflu ar trwyn fi. A nôl mewn 1, 2, 3. O, really, ti'n neud yn slow bach. O, slow bach, agor lan. O, clics. Da iawn. 2 more, each side. Ooh. Bron na. Okay, brilliant. Wel, gobeithio nath chi'n enjoyo. Welai chi... Oh, sorry YouTube. Welai chi wrthnos nesa. Falle ewn ni'n gwneud cwbl o sesiynau tu fas. A hefyd, just ni just trio mynd enjoyo'r haf, ynddo fe. Cawn nhw'n heini, cawn nhw'n ffit. A welai chi cyn bo hir. Ta-ra pawb.